Makhelwane intoni ingxaki yakho? Abantu bakho banethaveli yakho bachamela lapha kwami. And then ngapha kuyanuka ngapha abantwana bakwazi udlala ngendaba yakho. Abantu basela kwami ngithengisa utywala. Anibathuma mabayochamela kwapho kazokunyela. Abantu basela kwami ndiyavuma. Then ukuchama kwaba ngibazi bachamela apha kaloku. Akirisa utlile mona utlo ujwetsa ona le bothata. Reportela mina ngibathini mina ke. Ngoba awuzibuzi wena ngoba besela kwakho uthi bachamela apho wena. Singaxabani ngendaba omchamo. So mulu dipampiri di kae license ko kayo wena una le tshukela go rekisa sona amaphepha. Vesa amaphepha. Mina ndizamela abantwana bami. Sayisa dipampiri he motho moholo. Andinawo ngizamela abantwana bami nomfazi wami. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope World Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today re ngole sekin Ntate Majola hantlantle o blue ke na le bothata le makhelwane wa ka ska ke na le bothata le makhelwane ka o na le tavern ne ska hana le tavern music e dula ntse la time na time ka mo bo batho ba batswang ko taverning ba rutela ndawo ya ka nini ba bang bana lutla ba hlatsa gore ke na le bothata hore di customer tsa hae di anti step so ke kopa go fela le lo mstopang lo mjotsa ntho a ke rata ntate le kae Sikhona njani mama? Siyaphila umuntu omdala nje besicela nje utshela ama viewers we Josie Bioscope uthi nje inkinga yini Inkinga yami umakhelwane wami lona ngapha unethaveli ngapha ndena kana wona amaphepha ethaveli and then ngapha amaparts emoto zami ayalahleka ngapha and then ngapha nami bachamela lapha kuyanuka lapha ekhaya manje bachamela kuwe bachamela kimi ejardini lami so inkinga kusuka kuyini baba mabadakiwe labantu laba beze nje ejardini lakho bayafika lapha eyakho specifically umuntu omdala yini uyaphuza lokwenzakalani sifuna ukunderstand ngithi nami ndiyaziphuzela ndiyathenga khona lapha kodwa bona bekufuze ukuthi ngexesha abavali ngoba kana wona amaphepha othengisa lapha kulathaveli yakhe umuntu omdala uthake nawo amaphepha okuthengisa uneproof ngifuna ukuthi nje uneproof ukuthi akena amaphepha okuke wakutshela uyazi nje ukuthi akena amaphepha ndiyayazi ukuthi akena amaphepha kodwa nama ngathi nini nifuna ujonga amaphepha wakhe akekho amaphepha and then bantshontsha into emaparts wami emoto zami lapha benza yonke le ndaba le bachamele ebondeni lami so wena umuntu omdala ufuna ukuthi today nje sishow sikuncede ngani ngicela nimxolele ixesha lovala lapha ethaveli ukuthi avale ixesha bani cause mina ngapha ngoku ngizosendimkhabe lo muntu lo cela nithethe naye okay baba ungasithatha ke siyobona ukuthi umakhe kuphi team ha re tsamaye so mina umuntu omdala into engifuna ukushuthi nje kunokusuka nje kunuka nje imichamo yabo nje ngoba bayachama kuwe umuntu omdala ansakwazi uvakashela ngabantu bami lapha ngoba abantu vakashelayo ngondaba ukuthi yena uchama konke lapha so iba bothatha ntho yore bona batho ba nahana ha ba satla wena mara ba rutela ba etsa ntho tse ngata jarateng yawo ayikho mnandi mara man ayikho mnandi nyane lento lena cause nabantwana bazoze bagule benamakhorela ngendaba yayo le ndaba le yokuthi abantu bachamela lapha bazoba namakhorela singena la singena khona la angithi ngibona indlela lebona umuntu lapha kukho lapha yiyo le ndoda le mara sikhuluma ngendlela right angithi akunamalwa umuntu omdala mfana muchomo okay mntwana kokode koko motho moholo ne re kopa re tlile wena ai motho moholo ne re kopa o tle ka montle le kae motho moholo Shapo kunjani sisi? ke shapo le nna motho moholo jole mona re tlile le ntate I'm so sorry ke Mr Johnson ntate where are you re tlile le ntate Majola Mama Jola makhelwane intoni ingxaki yakho kopa mo jwetse go bothata ke ntate Majola ntate ne re kopa atumela ke re se ke mamnyakong wa hao jole ka ntleng ka ga re na hlompho ntate kopa o jwetse motho moholo go bothata ke dlamini ingxaki yami inye abantu bakho banethaveli yakho bachamela lapha kwami and then ngapha kuyanuka ngapha abantwana bakwazi udlala ngendaba yakho makhelwane and then kudala ndiqalela le ngxaki makhe abantu basela kwami ngithengisa utywala anibathuma mabayochamela kwapho kazokunyela
motho moholo ska wa kana le wena o ntsha ditlhapa ke jwale manyela a ke khuluma kanje mara a ke go tlile ka peace le boikokobetso jwale ha so ga ska tlo nyela motho moholo se le taba e nngwe abantu basela kwami ndiyavuma then ukuchama kwaba ngibazi bachamela pha kaloku a ke re sa o tlile mona o tlo o jwetsa o na le bothata reportela mina ngibathini mina ke ngoba awuzibuzi wena ngoba besela kwakho uthi bachamelaphi wena ndina ama-toilet kodwa mabini abantu baninzi so abantu maba lapha motho moholo batho ba bangata ene ntate ke o tlile o tlo o jwetsa gore di-customer tsa hao di rotela jareteng ya hae wena ntho tshwantseng o etse fela ko mo beya fela tsebe o utlwe gore o thinang ethi mara hayi kodwa ke makhi singaxabani ngendaba omchamo umchamo uxabanisi kodwa ke uyanukisa kodwa umchamo umuntu omdala anibathumi awuxabanisi kodwa uyanukisa umchamo mna ndiyasapota ngale mali yobutshwala andihali mna ngisapota abantwana bami umzi wami ukuthi baphume bahambe beyochamela wakho ngingenwa uyanginyela wena ngiyagcwala lapha somele ngithini xa beyochama ngibani ngoba beyochama abaripotela kumbo sihamba sochama akiri o sa tla sa o joditse motho moholo kopa le wena o ko o ipuelle ha re le mona Okay, kubani intonga zibambini ke madoda. Intonga zibambini, induku bethu. Almayiki lo mfana lo. Intonga zibambini. Yandoda. Wonke ngendaba ukuthi ndiyabondla abantwana bami ngobutywala uchamela kwami. akiri wena motho moholo hambe nami nizaba nemali abantu abathengayo motho moholo ndiqashe bahlambe lo mchamo lo uvula kanjani njengoba mawuthengisa ama-working hours wakho kanjani nje mangisebenza from 10 to 2 ngama-weekends during the week hayi during the week ngama-1 abantu basemsebenzini kaloku abantu banemali mara during the week ha bule ntate ha o le mkusukusu during the week Kusa kuvuliwe kuphinde kulalwe andisayazi mina. angicavula ubuthethe kakuhle methetha nawe nawe kaloku zezimpendulo zakho uthena uzamlwisa instead of uthethe naye kakuhle uxolise mfethu usele ta sentsho usele namhlanje angiseli mna cha impendulo zakho kaloku ta I know uyasela kala simotho o re fang shapo man umakhelwane usewaza kakubi awuna kodwa ngibathuma abantu bayochamela kwakhe awuna license uvala late ngeweekend abalali na abantu ikhwaze license madoda sekwaze nyani kaloku yona ha ele wena motho moholo o tshwantse wa sebakeng am so sorry ane mara re tlo batla go fela re le Jozi Bioscope o tla tsamaya ka molao today o tla kwala this thing ya hao ya go rekisa jwala hanyane thilwe tsa license o tlo ja eng motho moholo ngitloshanga mo bula license ubani Jonga asikubuzi ke sokuxelela si Jozi Bioscope le tavern yakho leso ivala namhlanje yes until udufumana ilicense wena okay ngicela ukubuza ke ndingenza kanjani ukuthi ngithole license siza kunceda nice re tla o thusa motho moholo re tlo o thusa not even re tlo o thusa motho moholo ngiyacela ke cause ndinama-customer yokudlala mna mara bengisacela nje umuntu omdala nama-customer akho wakhuza ukuthi mabaphathekile baphethe omchamo ijaredi likababa akusiyona itoilet kunuka umchamo bazogcina bakaka phela iya lapho okay ndicela ukuxolisa makhelwane singaxabani ungambheka umuntu omdala ningabhekana ningabantu abadala ya ngicela sixolisane ngizabaxelela bazofika futhi namanje mina bazophuza badlale nephuli ngicela uxolo makhe Hayi nqaki lo mfana mncane lona manje wawungidelela so. Makhelwane ndithi ke mina ke ngoba uyavalwa ithaveni yami into oyifunayo esekhona apha endlini uzoyithatha angisathengisi kuvaliwe imaqala into esendlini kanjani ayithathe umuntu omdala kaloku angithi athatha ini bengisenesitoko kaloku bese ngikapheli unasitoko esizothathwa lana umuntu omdala asihlale wena ntho re kopa nko wena pele re tlo o thusa go be le license ke kopa ha o fintate jwala ba next mo ke jwala ba hawa ke re lwena o go zamela bana bao Jehova o tlo jang le bana ba hawe e 50 o mo fa jwala yona yeo uyathwana o tshwana eng mhlabe ke sa rekisa ke mamela o thusa ka license motho moholo ke ntho re etsang re le inka go be le license ntho yela ithatha ixesha engakanani o ska wa wena motho moholo ntho re tlo etsang o ska wa re tlo make sure re fihla mole o tla bona everything wena re tsama jwang semolao nka se o jwetse ntho so a ke soka ke ba le business ya motho moholo ya o rekisa jwala ke no buela maka ubuyazi musi one day lento ngoba uyiqalile ukuthi izofika izohamba ifike kulento yoba kuzofuneka ngendlela kanjani ndithi ndiyazama uzama kaloku sithi stock sibeke silungise license mara ukuri kichelete
Guys, ke a tshepa gore la bona re tlile le ntate Majola mona. Ntho re ratang ho etsa ko wa tseba keng guys, ska ga re le show. Tso tlo etsang ko re fela re tseng. Ntate lo buliswa license ya ho rekisa jwala. Ene re tlo make sure ntate wa stop ntho ya re di customer tsa di tlo tloa mona. Di lo rutela hantate le hore again ntate a bule during the week bana ba ya sekolong batswadi ba ya mesebetsing re tlo make sure ntate wa stop, but once a sana le license o tlo bona di instruction mo o bula jwang like the working hours tsa hae and stuff. Ke a tshepa le wena wa bona mo if o hlulwa ke makhelwane wa hona le situation eso whereby mohlomong makhelwane ha le robatse ka mabaka la ho rekisa jwala and stuff, o ska le balela fela hore email ko josiebioscope.co.za. Ke a le rata kaofela guys, I'll see you in the next episode. Let's subscribe guys. Hey, ke mo photo today mara hey ke a le rata. Yes baby.